Hello. Hello. Kublai kong PDI em. Hoon. Oh, kong ada nang ni po tin competition te fi apply em in last month. Oh, hoon kong. Hoi fi ai kani ka details ki jong pi ken. Tengah mot ban syu ong pi kani ba mintangi dadon kani ka online audition ken. Hoon ko online. Hoi online audition bat pi. Tingi dadon around mo kini ki auditions. Hoon. First kani ko audio audition mintahi. But the fila pas ya kani ko audition pat kan sadon sa kami go audition siya po Delhi ken kong. Oh, hoon. The filong ready minta. Jiksi siya tempat long re tang ban try la ka try mo. Hoi. The mintangan pas ka call ya ini i executive mo pa dipet ya kani ka singing competition mo kong. Hoon to. Okay to. Sa idan halain minta. Hello kong. Hello. Te ho atengan kandak mga ya kanika on call interview ka jong pi baka audition ka jong pi. Te kumba ila ong itu i kong mene te lari pi pas pinsa la banya kun ya kanika main audition syati spot Delhi gen. Oh, hoon to. To karound kalong very simple ma. Te pidon kambait ban Rwai lightly gi jeng Rwai kawe ha Khasi English but Hindi. Te pimdan kamre ban Rwai full syu Rwai bitang ka chorus lan etang silan arlan ma. Hoon to ba. To Rwai syo ka jeng Rwai Khasi to. Terima kasih. Ha kano ru. Ya. Sedang nak mo. To 3 2 1 go. Shano. Ba abso mo sa samrike banta. Meleleh ngastu bun kia long nervous hi te. Mo ngat pamiak pen klek. Te sa shumut dor be ba pidon stage mo. Shurwa la Rwai bet. Ta. Ha ta. More confident, come on. Ha ta. Shano kat shaba pidon nganwat ya pi lano ngam kwa shuban ngai no na pi ngakwa bandon hasenda jong pi baro shi junam happy ngala IT. Wow. Ani kat no ka jik tunat si Sha kong. Te ho tong ini lek no sa Sha ka next round te menta pila ban Rwai kano ka jing Rwai English. Ma. English Hai. To 3 2 1 go. She wears short skirts, I wear To kong siem kam serious mo ya kan ya? ngalong nervous na ba naman ba pikim niyo lupa Lele tak daw ho ba kadi kani ka policy thamai te ngi ai kadi ka surprise audition bi bikin. Naman ki offline audition mo. Namar ba baro kini ki contestants ki jongi te ngi hab pet kat no ka jinglong confident ka jong kita te tak daw ngi hab le kani ka surprise audition kam dia. Namar la da pimla ban Rwai tang ha po phone call te kam no pin Rwai hasti cham. Kadai ho. To sa isian mo. So mo ban sang dia na du basang. Ho to. 3 2 1 go. She wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you can see that I'm the one who understands you, been here all alone, so why can't you see? You belong with me. You belong with me. Wow, kat no ka jik sutrat sia. Ani pitrem si sia to. Kani kan dega last round ma te pidon kam Rwai ha ka ketin Hindi ma. Ketin Hindi. Hai, kano ka jing Rwai. Hai, ta ba. 3 2 1 go. जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं. Wow. Te congratulations pila pass but hot pila go through siya kani next round kapan. Hot. Kamu layo le Delhi. Hot kong. Henry shwa ya katapan pin hap one fill ya kini ki forms hani hapo office ka jungi ma. One fill ki form. Hot. Ni ku boleh sibun mo. Mle kadi ka jing tristom ka jung pi te smubha ban wan ra kini ki documents ki jung pi barok ma. Te kum kini birth certificate ki voters ID but kino ki documentations ki jung pi kam tam ya ka passport size kan. Te pilak pan wan la syai ru ka biang hi te ha kano por pa pilak ka office timing ka jingi ka day na du 10 baje hadu 8 baje
Te sawan siapa office ke jengi ini ada discuss kambaham kumjur pihak wanra asnon banlek Delhi pihak ra ki likely ki jat dress semua kawai kan ke traditional ke jong pi but kawai kano ke casual but kano ke formal. To. To sawan siapa office ke jengi mo. Ya ibam tu. Kadi hani apa Red FM congratulations pila syak prank. Ini rasa prank sama